Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponche Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta Joiram Phangcho Hemasor Sang Piruhila Teron Pi Kesu Ningkan Hini ke Pangji Kesu Kachelang Jiaphan Kerap Kachuhang Lakhakre Troxy Socheng Thenta MAC Constituency ke Parlo Rongmongwe Police Station Angkang Bordeka Terang Arong Amekar Joiram Phangcho Hemasor Sang Piruhila Teron Pi Kesu ke Pangji Ningkan Hini Pleng et Anlo Setame Kesu ke Meji Ang Thek Avilang Kesu Kachelang Nangjian Tame Chelang Lo Mina Jongjung Akhia Dat An Setame Padam Lablo Lapen rong rupen kachirung doan setami keso chelang ilu. Bon setami keso ke mimidet pen ajok nona bang ke keso kachelang jiaphan an setami ave lablo lasi. Karbiang long pen ningke minaya bang putim karbiang long aja bang karbiang long atan Mass Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MEC an parta karbiang long atan Mass Council EM kachirong pipi. Lapen local MLA Dorsing Ronghang atumalong keso deda bang pia hemasor Joiram Phangcho mekri buk prupen kerap kachuhang. Ningke mia tumpen kerap kapali nang jadim ke so dada bang pia ong Chandra Singh Be SBI account number screen along ki pipon hello kerapji ningke hangdo lipute account number 3431182247 IFSC code SBIN 0009403 tangte ke so ke pangjia bang pia hemasor Joiram Phangcho pen pherangke pen kachuning ripon alam thele arjupon iksinang Doar Baguri pen Advertson Crow Report Karbi Anglong News Channel Nilimen bangke Joiram Phangcho lapen dak nilirong bangke non Bordeka lake Suseng Than talo 17 lapen pu kiso dat bangke lake nili hemasor lo sang piru hila teron pi asi kiso bangke lalo ningkan hini an lo kiso pangji seta nili kichilang ji an kichilang lo an chelang dalo seta mi medalo tasi non bangke nili ke kechelang yi phan sita me nikhi da do an sita me chelang ilaw lo lasi non bangke ka ve si ka ve lo lasi nili bangke ke thek ding tom phan si non bangke kachuning riji ke lalo akeso bangke lalo prang bangke akeng ke dam mun e akeso lo lani kan ni bangke si non bangke ako presap ke bon la batai besap ke bon ba non ta pipe se logai lo lasi nili ke thek ding tom phan akera ka chahangi ke lalo aprang si akira ko chahangi bang phiphan ke lalo tum hutoro nong so seng thenta em kasirong pipi baido lang liphan sitame nili akira ko chahang lo lapen mangala lo etum MLA lo Dorsing Ronghang ake haya lang liphan sitame nili akira chahang lo lapen etum team Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan sitame nili alang liphan ta akirap johang lo nili tum phan labang so kisu dat pena jok ni to phan akirap kilong jia phan APHLC asong pendong mo kakai thia longson pho putha kachi songa se angtong kachipi APHLC Haihe ke chia so phan Voterlists trading license longla patta Ingthan Haihe lu APHLC Haihe ke chia so phan Voterlists trading license longla patta Ingthan Haihe lu pusi dongmo kakai thia long sit in demonstration kachi songa sai ke dengpon labang so sit in demonstration kachi songa maya long APHLC Central Committee amai phuji ai kathar chetong dun Lapen APHLC dun me phu Rajestiso Lapen lason se wothat langso LAC mai phu Bikram Hanse APHLC Central Committee Kongchun Bang Sarkiri Rongphar APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timung Lapen Hawar ke hat LAC mai phu Rubising Ronghang Daniel Teron Lapen APHLC Central Committee Women Wings dun me phi Risika Milikpi Lapen Ongdung APHLC asong aphan ke kroyara tatum chetong dun Dongmuka kahithia long APHLC asong pen sit in demonstration kachisong aseang tong kachipi pon phuthak son phoke jong pondo lake number isi delays of municipal election in Karbi Anglong number hini no land to Adani Ambani number ke thom total withdraw of solar project in Karbi Anglong number plea immediate implementation of paragraph 2 sub paragraph 7 of 6 schedule to the constitution la pen number pho no autonomous state no rest la son pho phuthak jong ponsi Dongmuka kahithia long aseang tong kachesong parom phluklo tangte angton APHLC asong pen dongmuka kahithia long kachesong pon hut pherangkya thengnu kaningje pon alam theli arjupon sinang
Dong Mukak Pendran Singh Kiling Report, Karbi Anglong News Channel. Ni pun ang kailangan ng objective. Itu Allah nah pun objektif apa? Kau nak nangkut ke di dalam yang ini. Pihak itu bisa pidun masak sobat. Pidun mana? Aron sekian yang dilasi dipilihkan itu ke election regional Palma. Lapente longi matata adani ambania tu halatu ke tribal tadi. Itu 60 area ke tribal area. Tribal tu silo ni cerai cokong nanti. Tribal tu silo ni apata nanti. Non ke apata mengapi kok lo. So kalau tu hal tu pakai hantu, cerai nondu, begitu tu. Apatah itu mengenai dia tu, ingin orang tu tinggi ni pun dipikir ni. Kalau tu mengenai tinggi, suri premier ke, tuan yang bangkai tinggi tu. Hai jian sorong, galau tempat dia tempat, unjuk pensi. Aku pi, aku tak cuak tidak. Sekolah yang tak pilih ke pilih jo kali sekolah yang tinggal tapi top dia elok di ansia itu mana ada orang kopi ada orang ada ni ambani harta pik ada India ko kira jangan ko kita itu nombor tu Allah yang akan duduk hal tu fancy hal ada negatif di dalam tu. Lapen itu Troy Trail lagi yang APHC, lapen ingo orang itu, ala lapen Adidas itu, lapen ingo dia apa mula tu lagi Troy Trail lagi. Itu dong, ini Troy Trail lagi kemat akan lagi. Kopi kopi itu Troy Trail itu malam lemon alo dah. Kajian dong tahu, Rabahasong area, halat ada Troy Trail area lo. Tribal jail and block area ada orang ke. Lapen ke Koperentan ada Porbot Jora Padi. Porbot Jora bukan ke tribal jail and block itu halata. Porbot Jora bukan ke Afran hala Kalicuran Nanjari atau kedua kali orang ke. Hala dakta. Adanya ambani itu menjadi kalau lebih tinggi itu. Kalau lebih private atau lebih, nasional tingginya. Korang itu majulah. Non akan solar project ada. Asin hasil som tidak lipat. Payah langkah ini. Lata kupu akan lama. Bang British orang sin hasil long. Ang sonsi bang European pisun na tayo sa kaselang na European hada pisun non itu India government na tuwamangke labang so BJP na tuwamangke hada si ako ambani na tuwamang kumbani na tuwamang solar project hada si BJP lapen non hada so apang oil puta hada si Ingthan dulu sing hasong na no nilihid hadang no pon nilihid adong siya apang oil arong hadang si bidang hu no hapuke elok no kumpulong mahabi halaga kaya hapuke
how to get it now Pedo di hala palm oil ekiso dia kentino yang ada kudu dan kudu lepo bang punya dak palm oil ini kalau dia mesti kuki dia menjadi kedua ni buat apa nan klaim kan dulu dapat kai hui ke itu private promotion ni backdoor dengan TV account not here claim lo alone la persi itu la adani ambani bande monge TV ke proyek akaple ani albani asani dak atani asrani de warta ni itu la bangke ko dundil la penke non gotulan proyekan itu na solar project that can be broke they can be put into demand la pen non itu kasini ke pilon de 6 million dan itu pada kacari anda 6 million bangke la bangke pangtang community So troxy ben aron silam nangji kedi halla sini tungi pu bom lo la silam det lo te ilitum ingtang po an ke ilitum 244 ek hangi aja kong ta ong jot po la po yo alam make la se election high det de tikke 244 ek hang dunjita amunit awe ile ke hang dunjangi pulote ha delhi si parliament long si lapen India government a department along si hada kam claim do nangi lam chedan do nangi apen lam chedan nar juje te ni ke resign de ji pusi ki punangji party pen resign de ji pusi ki punangji lapen de MP pen resign de ji pusi ki punangji non ni ke puji abang abedet non ne litum APHLC etom bangke election hailo te lason ke ni ke chedan po lapen ke je song po lapen ke nangji te ni tu election ni litum ke MP pen resign ji party tu ke APHLC por lagi resign jok loji ni tu bangke party MP pen resign ji MLA pen resign ji council pen resign ji buzi ni tu ni ke puji lapen akam da claim ji atema lason ka resign pen si halat telangana tum talong lo lapen meghaloi ta lason si long lo ka resign pen jok si non alang litum ituma CMEM tum MLA MP tu ke resign ta he ka resign ji po alama da ningi Haihe alang litum bangke Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu